شر ومن كل شيء أو مخرجيهم أنا جملة من سمعكم دكتور شرح نقول لهم كذا ببيتهم ببيتنا كمخرجيهم ببيتهم موجة غاسون mi gasun oga pasim lumani do illa lam yati adu mithli ma jita bil udiya wa yudikni yawmuka ansurka nasran muazzaza thumma lam yanshab ala dar ta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'nifu darsana ونبدأ من حيث وقفنا بالأمس. اليوم نحن في الحديث الرابع من كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري. الحديث الرابع قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. نعم هري نمشي على طريقتنا السابقة. قال ابن شهاب Odo Ibnu Syihab handika misik yang hatu nyina andina dikomen Ibnu Syihab kah? Kadang hatu nyinun dong. Maksud ilafut dengan Ibnu Syihab joko diri do bui. Urifa kathiran. Al-yawm Ibnu Syihab mawjud, Az-Zuhri mawjud al-yawm. Bahthna anu bil amsu alam najidu. Al-yawm tawajad alaina insyaallah. Wa nuriduhu huna wa fi Muslim aidan. Imam Muslim mawjud min bainina. Insyaallah. Wa akhbarana Abu Salamah Ibnu Syihab yaqul wa akhbarana Abu Salamah humpitieng Abu Salamah Ibn Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah wandama Jabir bin Abdullah al-Ansari yang kejo
qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi tay kanko mo yewtude fi taƴodirgol wahyi on tay mo yewtude fi taƴodirgol wahyi on faqala o wi fi hadithihi ka yewtere makko faqala o wi fi hadithihi ka yewtere makko bayna tuma tawno menen aw ma tawno menen ana ma hakkunde amen ana min amshi miɗo yaha ma tumane tawno min miɗo yaha id sami'tu tum minani sawtan hito min as-samai imorde ka asamanu farafa'tu basari mi ɓanti gite ande fa idal malaku jayo ko malaikajo alladhi on ja'ani arnoɗo lam bi hira'in ka fammere wiyetende hira jalisun himo jooɗi ala kursiyin ka kursiyu bayna as-samai wal ard hakkunde asamanu e leydi faru'ibtu minhu mi hulimo heɓi kulol immorde makko faraja'tu mi rutti fa qultu mi wi'i zammiluni suddela zammiluni suddela fa anzala allahu on jippini ta'ala to ɗon ya ayyuhal muddaththir kayo suddiɗo suumi kum imma fa anzir wajoɗa hulɓina ila qawlihi ha e konngol makko kanko tabaraka wa taala warrujuza sanamuji ɗin fahajur feruɗi woni fa hamiyal wahyu jokkodiri noon ɗuuɗi noon wahyu on yani wahyu on ardi noon hande kadi wata taba a jokkodiri taba'ahu Abdullah ibn Yusuf yani taba ibn Shihab Abdullah ibn Yusuf wa Abu Salih wa taba aidan Hilal ibn Raddad an az-Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar bawadirhu yani wa qala Yunus wa Ma'mar bawadirhu ɓeɗo ɗiɗo ɓe wi'i bawadir ko bayna al-mankib wal atiq naam oɗo hadith himo yewtude en e façon go e façon wahyu on kadi ɗe hadiseje feƴƴunoɗe ɗe yeeti en ko honno wahyu on fuɗɗori e hoore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wondema ko fuɗɗori ko koyɗol jonno on koyɗol ɗo yawno ha taƴodir tawi wahyu on taƴi hande kadi ha tode woɓɓe sikki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde gandi ka suwatu duha Allah subhanahu wa ta'ala wi wadduha walleyli ida ma wadda'aka rabbuka wa ma qala idan parce que ɓiyawno ha ɓe wi Allah subhanahu wa ta'ala seli nelaɗo yejjiti fi nelaɗo ha ɗum woni hande kadi mapin nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah jippini ɗon holli nelaɗo awata nelaɗo mapata nelaɗo hanu Allah subhanahu wa ta'ala tikkanamo monanakimo idan haray selalimo jonno nelaɗon sallallahu alaihi wasallam tigi hollude jonno wahyu on taƴodirno fattata jano warno karma ko ɓugo maki ƴettino balɗe 40 hakkude dartagol wahyu e futtagol wahyu on kadi ko ɗum waɗi si karma ko ɓe goɓe maki ko adi jippade e qur'ana ko ya ayyuhal muddaththir ko ɗo adi jippade e qur'ana kono ko noon ko selli kon ko iqra jonon karma ko ɓe goɓe maki ta'arudu ala hakkude mum yani luutodiral ala hakkude mum innugol ko adi jippade ko iqra ma ko adi jippade ko al muddaththir wona honno hombo yettola lural no ari
seeɗawal ngal ɗuuɗa ha wondema ko adi jippade ɓurana ko iqra woɓɓeni ko almuddathir ko selli kon ko iqra adi jippade ko donc karamagoɓe go wi lurral ngal o ngala ana lurral yani tadad ko tanaw yani lurral yani sertinaygal ko lurral none yankowal wona honno noon ɗum wonirta hombo yettola nam nam على بالنسبة لما بعد فترة الوحي أما أن اقرأ باسم ربك الذي خلق هو أول القرآن نزول على الإطلاق. طبعا جزاك الله خير هذا إمام الزهري ما شاء الله كرمكم بما كي تعارضوا على دم إخلاف تنوع ناتضاد ko ɓeya faandi ko adi jippade muɗum iqra on ko noon adi jippade qur'anan fof e hoore nelo kono kaka fammere ko adi jippade ɗumɗa muddathir on e nelaɗo kaka suudunene khadija par ce que ɗon ko ɗon aya on jippino e hoore nelaɗo sallallah alih wa sallam iden awwal ma nazala min alquran iqra fi lghar wa awwal ma nazala min alquran almuddathir fi ghurfati khadija radiallahu anha wa ardaha kamɓe kadi ɓe yaari noon wala kulli halin alal itlaq ko adi jippade qur'an ko iqra famike wallahu alam nam ibnu shihab en andi ko homboni on ɗon en hatton jina hande kadi waɗugol tarif makko ɗo se landama homboni mo kombo yetto komboni ibnu shihab az-zuhri komboni mo harana imamu zuhri man huwa ibnu shihab nam na ko inde makko nden yani bitaka makko ko kanko woni mo hombo ko ɓiɗɗo hombo ko tuma jibina on gonduma o feƴƴini ɓay ɗum ɗo wolama ɗo buy ka nam ha na na man yusaidu jazakallahu khaira man yusaidu koko wolne fo imamu zuri mamantoɗe gandal hadith ko ulumul qur'an wa ulumul hadith fala budda insan an yahfaz wa yatadhakkara da'iman ko ilmu rijal ni ɗum ko ma andi ko fi mayɓe on en jangude ɗo ɗum ko mamandite muhammad ibnu muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Shihab az-Zuhri mata tufiya alladhi waqaftuhu ana alayhi laysa bihada khilaf no ari kono hewtato may yatadhakkar man وقيل 124 وقيل 123 temedere e nogay nayi ma temedere e nogay e tati en faami manitoɗe ɗum ɗo ɓayno enregistrede en winday kadi ka mudakkiraji winday en faami ɗe nande ɗo ko mamantoɗen ɗum ɗon idan wa akhbarani abu salamata ibnu abdourahman ibnu auf أن جابر بن عبد الله الأنصاري جابر بن عبد الله من الصحابة له قصة ممتعة جدا يجب الوقوف على هذه القصة مماري قصة متواتة dengan جلي tadi جابر بن عبد الله o waɗi di e nelaɗo ghazwaji noga e joyi afan ghazwaji 17 ma ɓuri ɗon seeɗa ando kanko nder waɗi ghazwaji buy o tawidama e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ghazwaji buy kono o tawaka badri o tawaka uhudi
babe makko jaɓano o yaha badri o yaha uhudi gasara li sigarihi aw ma ila dalik. Jabir Abdullah radhiyallahu anhu arda himo filli e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kam adadu ahadithi ani rasul sallam nam alfa 540 sah alfa wulure e temedde joyi e capanɗe nayyi alfa 540 nam ana arif annaka fi google mashallah wa kam rawa al-Bukhari wa Muslim anhu kam akhraj al-Bukhari wa Muslim anhu Bukhari Muslim ko hadith je wulure e temedde joyi e capanɗe nayyi o filli e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari Muslim ko jelu filli e makko e filli e makko hadith temedde ɗiɗi e sappo meten wa ashat ahadith. Imam Muslim kanko tum hara Bukhari tawaka himo filli 126 temedere e noga e jeego. Imam Bukhari filli 26 nogay e jeego kamɓe ɗiɗo ɓe fotti 58 hadithan hadiseje capanɗe joyi e jeetati son hawtidiri ɗum noon konta ko temedde ɗiɗi e sappo e nder hadise wulure e temedde joyi e capanɗe nayyi ko kanko o filli kon e nelaɗo kamɓe ɗiɗo Imam Bukhari e Muslim no filli temedde ɗiɗi e capanɗe e temedde ɗiɗi e sappo. Imam Bukhari weddodi e nogay e jeego Imam Muslim weddodi e temedere e nogay e jeego ɓe fotti kamɓe ɗiɗo e hadise je capanɗe joyi e jeetati ko ɗoni mana muttafaqun alayhi hadith muttafaqun alayhi ko ɗoni mana mum أريد من هذه الجهة نعم إمام بخاري إمام مسلم فوتي gon ɗon muttafaqun alayhi ko honno noon ɗum woni ta muttafaq ko honno tuma ɓe fottata kamɓe ɗiɗo hadith ko honno tuma ɓe fottata hadith kamɓe ɗiɗo nam na yani hara rijal Bukhari ko ɓen rijal Muslim o la ha la sant hara ɓe fotti e sahabajo maka wiɗen ɗo joni hiɓe fotti e hadiseje capanɗe joyi e jeetati ɗe Jabir filli ka ay tawa on hadise ɗon Imam Muslim no fillimo e Jabir Imam Bukhari no fillimo e Jabir si tawi joni ko hadise on Imam Muslim ko fillimo ko e Jabir Imam Bukhari fillimo Abu Hurairah na muttafaqun alayh misal mum hadith Jibril on hadith Jibril on Imam Bukhari Muslim o fotti e makko Imam Muslim no weddodi e makko kamɓe ɗo kala ɓe fillimo e Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ɗon ko muttafaqun alayh Imam Muslim ɗum no fillimo e Abu Hurairah ɗon ko rawahu Muslim idan ko tuma hadith wiyete muttafaqun alayh si Bukhari Muslim fotti e makko honde tuma si tawi ɓe fotti e sahabajo manaji famike si tawi ɓe fotti e sahabajo hare ko muttafaqun alayh si tawi woni ko nafsul hadith mo ɓe maɓɓe fillorimo e sahabajo goo hare na muttafaqun alayh ko wiyete haray mo ka Bukhari mo ka Muslim ɗon wiyetake muttafaqun alayh famike nam Jabir Abdullah radiyallahu anhu arda nelaɗo du'aninomo toranimo Allah yo Allah yaafomo laylatul ba'ir gonɗo laylatul ba'ir nawa laylatul ba'ir laylatul ba'ir ɗe andi nelaɗo soduno e jungo Jabir e jamal wamba ngeloba ma har ɓe wayasi no mari issa kono joni hollugol ɗum ɓural Jabir ngal
nela sallama sodno ngelo bang e jungo makko waɗa mbaɗɗateri maɓɓe nin nden ñande jemma ɓe insinaninomo laabi 25 ɓe ndi Allah yaafumo yo Allah yaafumo ko ɓural ni kayna ɓural ni jonno yeete lan si goɗɗo ari huuɗi wano oɗo si goɗɗo ari hefirɗini waɗo oɗo si goɗɗo ari wooli sugu oɗo ko wolimo kono noon waɗota yeeso Allah idan haray ko hunde hulɓinide hunde mapinde qala o wi'i wa huwa yuhaddithu o wi'i tay kanko himo yewtude an fardatil wahyi fi dartagol wahyi on ɓay iqra a jippike hoore nelaɗo sallallah alayhi wa sallam par ce que nelaɗo ko balɗe ko embere jelɓe wonno ka fammere na ko embere jelɓe wonno ka fammere hanke jangi ko hanki jangude ɗum ɗo ka e wonon non toon nanta bi kathiran si ma o ndi watta hakkil moƴƴa e nder ko wona jangguede ma kaydu kadi waɗa hara ndigui no windude kadi ma ɗum hara ndigui no enregistrede hara so yahi o heɗoto nam lewru hari ɗum ka ndun lewru ɗon fof ko toon tumɓe woni ɓe ala iwde toon hari ɓe iway toon ɓe seeno ka suudu après ɓe waɗa honnu ɓe ƴetta jooɓa ɓe arta kadi ka fammere e nder lewru wiɗen kon ɗum waɗi istimba toon ɗon ko ɗum famete e nder ɗum ɗon ɗon hiɗen manidi en fof joni ɗon hiɗen manidi few machallah tabarakallah idan kono aham sey manitagol ngon idan hara neɗɗo na yeccu kanko tumi ɓeymir makko noon joni noon nelaɗo ɓay iwiti ka famme tan kay ɓe hooti few ka suudu ko ɗon noon taƴodirno way on taƴodiri si ɗoɗa aya jippoy kadi hoore nelaɗo tay naka fammere e andi ɗon wawi on taƴodirno dumunde woɓɓe wi balɗe 40 fa qala fi hadithi o wi ka yewtere makko bayna tumane tawno ana min amshi miɗo yaha id sami'tu sawtan tum minani hito mina samayi immorde ka asaman nelaɗo maki tumane tawno ɓe yaha kamɓe tun andi allahu subahana taala prépare nelaɗo heɓil nelaɗo ila nelaɗo sowa ha nelaɗo nela allah prépare mo fi jaɓɓitagol wahyu sabuna jaɓɓitagol wahyu na sama kala ɓay nelaɗo nani sowto ngon ɓe ɓanti guite maɓɓe ɗen ka asamanu ɓe maaki e jakayo ko on malaikajo arnoɗo lan ka fammere wiyetede honno hira hira karma koɓɓe no maaki no ƴetta no selli mad hino selli kasr hino selli man'uhu min asarf hino selli tasrifuhu hira wa quba hino sellirno on malaikajo arnoɗo nelaɗo ka fammere ɓe maaki e jaka ko on kadi ɓe nani hito mum dow ton himo jooɗi ka hoore kursi hakkude asamanu e leydi mo yi ɗum ɗon kon ɗum o watta ɓayni adama si ɗum hulay ka ko si tawi tun allah heɓɓimo si allah jaɓɓitigamo enen ɗo joni si goɗɗo waɗɗo joni kasa kasa on ɗigui sa watta lakkil hay so koyngal makko ngal no huuɓi o dogay par ce que kulol ngol si nangi neɗɗo hay ko musatamo o yejjite hayatuma kulol ngol iwi ñande go mi nanno woɓɓe goo no waɗa yewtere wo fewndo leydi ndi dimbino neeɓi wonma ndi dimbino andi wo hari bofoɓe goo no 4e étage donc ka woɓe jippanno hoore maɓɓe wo ɓay noon gasɓe ɓennayi ɓe ƴewta ɓe wata si kulol nanguima a waɗay ko anda ɗum waɗi allah heɓil nelaɗo net sina ɗum jaɓɓitagol wahyu na ko hoyi jibril alayhi salatu wassalam allah holli nelaɗo jibril no jibril tagira noon no wayi noon law kam janah 7 mètre janah mo waɗi gabbutaji 100 tawi almbaɗi go tawi ya suddul ufuk gabbutaji tawi no suumi kam nelaɗo ko ɗo yi jibril laabi ɗiɗi
idan ɗum sina Allah heɓɓiti on tigi o jaɓɓitima o heɓilimo ɗum supportotako ka idan nelaɗo maki ɓe huuli ngol kulol ɗon ko honɗum ngol wiyete ko tabi'i khawfu tabi'i ngol ɗon kulol ko naturel ko ma goɗɗo hulasu ngol ɗon kulol ngol ɗo wiyetake o huuli ko wona allahu subhanahu wa taala fa qultu nelaɗo maki fa raja'tu ɓe maki ɓe rutti ka suudu ka nene khadija fa qultu nelaɗo maki mi wi'i zammiluni suddela fa anzala allahu taala ya ayuha almuddathir allah jippin noon oɗo aya gandi ɗum ɗo holli wondema oɗo ɗen qat'an ko o jippi ko ɓaawo iqra o jippi harne par ce que neɗo har iwti ka fammire few ida la ibrata khilafu wonɗo on wondema ko adi jippade ko ya ayuha almuddathir ibra ala ɗum khilafu jano ala ɗon idan no karama koɓe waɗi noon tawji on ko noon wata wonirde ko fanda e ko adi jippade e wahyu ko ya ayuha almuddathir ko beitibari ka suududene khadija ɓaawo yaltugol ngol ka fammere sa ɗum qatan awwal ma nazala min alquran hadi l ayat allati qaranaha bil ams Allah subhanahu wi nelaɗo ya ayuha almuddathir ko yo suddiɗo suudu kum immu fa andir wajoɗa karmo koɓɓe maaki Allah subhanahu wi ɗo fa andir o yalfa bashir ɗe gandire nelaɗo ursila bashiran wa nadira ko weltingol hulɓina ko ɗum weltinigol yimɓeɓe gollugol ko moƴƴi e wondema mo golli ko moƴƴi o naatayi aljanna ya ayuha nabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira ka e hulɓingol yimɓeɓe gollugol ko boni emo golli ko boni o yiite o natoyta si o maydi e muɗum o yafaka kono jon karmo ko maki fi honɗum ɗo ɓum fa andir yan ɓum fa bashir ko par ce que fewno on tuma hari l'islam on nataka hari on tuma munasibon ko hulɓingol wona weltingol ko si on tigui o naatiga l'islam o golli ko moƴƴi o weltide noon natugol aljanna fewno on sa e ɗon ko hulɓingol ɓe accugol bone on ko ɗum ɓuronde munasibe di weltingol ɓe moƴƴereji ɗin taw fami ke nam woni fa andir wala shak dawa on no wirɗen noon hanki ko ɗum woni sha'nu nelaɓe ɓen ɓe fop maɓɓe nelaɓe ɓe fof heɓe mari métier hoygoy ka guure heɓo kono noon gurdam maɓɓe ɗan fof ko fi noddangol allahu subhanahu wa taala saabu noon no wirɗen noon adamu cheyin yutakarrabu bi ila allah subahana taala bada al ilm ɓaawo ɗaɓɓere gandal ɓaawo ɗaɓɓere janngugol diina allah kam faama ka gollitira ɓura ɓadorede allah ko noddangol noddugol ka diina andi da'wa on ko ɗon hukmu da'wa ila allah nga hukmu da'wa ila allah ko fardu ayn ka ko fardu kifaya par ce que ɗum noon kanko farilla ko farilla toɗɗiɗo ka ko farilla yonodirteɗo nam na no mari alhaali no ara wonde fardu kifaya no ara wonde fardu ayn no ara wonde fardu kifaya no wonde fardu ayn si tawi du'at no woodi karmokoɓe jannoɓe waajotoɓe ɓanginoɓe no woodi hiɓen no yoni on ɗum wonti fardu kifaya kono si ɗum ala wonta e fardu ayn sabuna noon si jama on waajaka ko bone tu wonta si jama on waajaka ko bone tu fadakkir fa inna dicra tanfa'u fadakkir inna fa'ati dicra ko tuma waaja si senniniro ko hombo woni moƴƴuɗo ko hombo woni bonɗo par ce que ko tuma ko boni ko waaliɗa ko moƴƴi ko waaliɗa ando noon ko hombo jokkata ko moƴƴi ko hombo jokkata ko boni ko ɗum sa yadakkaru man yahsha wa yatajannabuhal ashqa idan wujudu du'at no ara wonere ko fardu ayn no ara wonere ko fardu kifaya no wayi ɗo joni an ka mum no wawi wonde hara an ko a talibe ilmu konakir ɗo hiɗa janngude ɗo tawa kam mum hay goto jannguɗo ala hay goto wajotoɗo ala haray dawa on an e ma ko hunɗum fardu ayn haray ko ma jannoya yimɓe maɓe ko ma ɗum na ya jooɗo yondinora konakir ɗo tun e janngugol ɗo tun
rondo defte wakkilo taw yimɓe maɓe fof no mayde shirku e bida haray amari mas'uliya kabira yeeso allahu subhanahu wa taala allah subhanahu wi falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin wa liyundiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun won digi si hewti ni fof ko hawtindira e noddugol ngol e janngugol ngol waccitita noon janngol kono o hawde e noddugol ngol e janngugol ngol o nodda embere ko o waawi kon embere ko andi an ballighu anni walaw ma kale ayat aya on aya si a janngimo a faamimo koye a golliten mo yottinama naddarallahu imra'an sami'a minna shay'an fa wa'aha fa ballagha ila man lam yasma allah moƴƴike e neɗɗo o norɗini neɗɗo o nemini neɗɗo nanuɗo wahyu allah o nanɗo ko nelaɗo addi kon o faami ɗum o gollitiɗi o yetti ɗum e tana makko idan ɗum ɗo ko hunde tawde hino ɗaɓɓa moƴƴa bo neɗɗo be no duwa wonde embere gandal makko ngal yo gollitir o nodda embere ɗum ɗon hara o feƴƴitoyali de kadi o anda feewno ko tawata ko jannugol tun o duwa wadde o anda feewno ko tawata himo hewti jabagol lande o anda feewno ko tawata o watti dartade ahlul batil hande kadi o laɓɓina mere ko woni ton kon o sorta par ce que ma anda hoorema pilage kum wonɗa kum géra kun ɗon yottira kun ɗon ɗaɓɓira kun ɗon aljanna idan ko ɗum ɗo woni ko hani kon idan ko ɗum ɗon arete kadi yottinede ko ɗon ni allah yeeti ɗo nela sa fa andir wa rabbaka fa kabbir jooma ma mawnimo ko adete yimɓe ɓe noddede mum ko tawhid ko ɓe wotin ɗin allah ɓe bajjin allah wona juulugol wona horugol wona hajjugol wona zakkugol nelaɗo duuɓi 10 makkatul mukarrama ko tawhid tuɓe on noddude ka duuɓi 10 ko laɓɓingol ɓerɗe ɗen ɓay hari alqulub mutaallika bil asnam har ɓerɗen ko yowodiri koye sanamuji ɗin ko ɗin ɓe si ɓe mapinoki ko noon ɓe arayno ɓe toro ɓe jorto ɓe faabino idan joni noon si a wi goɗɗo yo juulo yo hoore ɗum ɗon yo hooro yo hoore ɗum ɗon ko mbona juulanede ko mbona horanede ma taw neɗɗo juulowo hooro o anda on taw ɓernde makko ne laaɓa posta so wi allahu akbar hara ko halisan li wajihillah har wona himo waɗi ɗo talkuru ma ba kawol ma himo wujoto nasi o naaday o yaltina ma mo mari misoir hoye boɗe hoy o tammoto ma kurundaje ma talki fii ka ɗaɓɓere arsike ma ka ɗaɓɓere laamu ma ka ɗaɓɓere e ɓiɓɓe wiya on ɗon hannde kadi o tinno e julde har honto julde nden fawato ko tawhid woni sibas man dewe ɗe kono allah wini ɗo wa rabbaka fa kabbir mawnin jooma ma mawningol allah ko tawhid allah mawninirte al aqida salima ko ɗum allah tabaraka taala mawninirte allah mawni julde nden hinde mawni kono ko ɓaawo tawhid o ɓaawo wotiningol allah subhanahu wa taala dewe heddiɗe waka noon wa thiyabaka fatahhir mamana wa thiyabaka fatahhir واحد آخر الآخرون شاركوا هذه مدارسة نعم نعم dewe ma ɗe laɓɓinde no yara noon ka e hon ɗum kadi yani wa thiyabaka fakta aw fakassir afwan wa thiyabaka fakassir coñci ma ɗi raɓɓinindi ne machallah taw wayno wawi nadde par ce que sellataka gorko dasa coñci gorko feƴƴa holɓudere makko nen tendini daso kalidi ɗum noon ko min kabairi dunub bakkatuji mawɗi ɗin jeeya hay simo naati ɗon kono na on ɗon adi natude toon taw wa thiyabaka fatahhir coñci ɗi no ara toon kono ko ɓernde nen taw wonkiki laɓɓinki laɓɓi wonkiki maki laaɓa immorde e shirku immorde hasad e ghil rabbana la tajal fi qulubina ghilla lilladina amanu ma ɗum taw ɓernde laaɓa ɗo annabi ibrahima allah yewte fi annabi ibrahima satu shuara rabbi la tuhzini yawma yubathun yawma la yanfau malum wala banuna illa
man atallaha bi qalbin salim ɗum fana yondi laɓɓin hoore makko coñci makko ɗi noon kadi koyo laaɓude gandi laaɓal ko nokkil tati ko laaɓugol ɓernde nden aqida wonki kin hisa laaɓa pos e laaɓugol ɓandu ɗum e coñci ɗin e laaɓugol nokku o wen taharatul batina e taharatu adahira laaɓal nderyanko e laaɓal keneyanko ko ɗum fof fandaɗo en famodirde na yon ɗigi laaɓu ka kene taw mo tuuni ka nder na kadi yo laaɓu nder taw mo tuuni ka yaasi julɗo ko yo laaɓu nam wa thiyabaka fatahhir war rujusa fahjur mamana rujusa al asnam yani asnam ko no fanda ɗo e asnam ko waɗat ɗi naat yani koko lesa mbaadina darnaɗa ko yimɓe ɓe garta sujjat ɗo barke ɗon ko noon fanda e ko kala ko nandata e ɗum ɗon ɗo kala ko shirkirante Allah no naati ɗo kala ko shirkirante façon shirkuji ni fof ko ɗo naati kala ka ɓernde goɗɗo yowiti harna Allahu subhanahu wa taala wondema ɗum pooɗa e nafa ma ɗum duña e lorra en faami ɗum hara ɗum on ndigi si tawa si maapike o aani mo mari ka ɓernde makko nde yilto ɗum ɗon ɗen ittanamo lorra mo pooɗanamo nafam harana tabaraka wa taala ɗum ɗon hino naati ɗon joni noon ɗum ko wondigi feru ɗum o doga ɗum hattude e duggol nam wonni ɓaawo noon oɗo aya jippike ɗe ayaje ɗo ɗe jippike suratu mudaththir woni fa hamiyal wahyu fa hamiya yani wuli hamiya ɗo ko wulugol kono kon ɗum fanda hande kadi wahyu on ko ari hande kadi no ɗuuɗiri sono noon kadi ari jokkodiri wata taaba ɗum jokkodiri hande kadi tan na taƴodirgol hande kadi no wahyu noon ari wahyu noon ari hande kadi noon ñaawoje ɗen jippi sono ko ɗum ɗo waɗete ko ɗum ɗo waɗete ɗi andi wahyu on ko honɗum fanda e wahyu on ko jelu fi jeloni wahyu nam الأوامر والنواهي أريد غير هذا نعم القرآن والسنة السنة من الوحي سنة كوحي ما هو الدليل وهذا من الأدلة يقول حسن بن عطية رحمه الله تبارك وتعالى كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن عليه جبريل no jippodayno e sunna ay hadithe je den e nelaɗo wono jipporayno noon e ɓura noon e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maaki ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu mi okkama qur'ana e sifa qur'an e ko watta e qur'an bal القرآن بحاجة إلى السنة من السنة إلى القرآن قرآن no hatto jini e sunna ɓuri ko sunna hatto jini e qur'an ka لأن السنة هي المبينة وهي المفسرة ɓuri hewde ko ñawoje e qur'an ko mujmala yani ko qur'an on fensiti laɓɓin wa aqimu sala wa atu zaka na ɗum qur'an wi ko waɓutuji jelu julete waɓutu be ko darɗe jelu hino anda konto ɗum woni ka qur'an ɓura si goɗɗo wima minen ko qur'an on tun sunna haaju amen ngala haray ɗa wawi tappude mbo ɗon waɗata nerɗa o memminota kala mo haajaka e sunna ara o perdi diina qur'an e sunna ko sinwan ko ɗi siwtaɗi kanji ɗiɗi ɗi sertata kala sendidirɗo daro sendiri Allah e nelaɗo mo sendi Allah e nelaɗo ko kefero are kharaja عن الإسلام إلا لأعذار معلوم إذن فلا بد أن ننتبه وني وحي أريد أن جوكونيري تابعه أدون جوني أني متابع لو كسن بينقول حديث أنه عندك دي أودو فيلي مو ناولو تون فيلي مو وبكن نو فيلي سوبيرو إذن أودو كنوني e façon no famirten fi wahyi no ardiri e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wahyi on arno ha e certain temps o darti wono ha e tango o fuɗɗiti
o ila ka o fuɗɗino non o jokkodir ɗon ko duuɓi jelu wahi jippi e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam duuɓi jelu ha duuɓi capannayyi ka nogay e duuɓi nogay tati wahi no jippi idan duuɓi nogay tati nelaɗo ko talibe ilme ɓe ɗaɓɓude gandal duuɓi nogay tati joni interview nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko honɗum jom nelaɗo ko honɗum jom ko nelaɗo min nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko honɗum jom ko arabujo par ce que mi wi nelaɗo hato ñinanina ko annabajo ma nelaɗo mi wi nelaɗo ko honɗum jom ko arabujo qur'ana koye ɗengal on ɗum jippi ɗengal arab koye hoore homɓe ɓuranade jippade hari ɓalejo no ɗon ko fen ɓurana jippi arande ko arande adi jippade ko hoore arabu ɓe ɓurano adi jippade nelaɗon ko arabujo ɓurano koye ɗengal arabu jippi e hoore arabu ɓe ɓurana on jippi par ce que en famirta qur'ana sina e ɗengal arabu ta habbo ɗum famirta qur'ana e ɗengal pular na e ɗengal français na anglais koye ɗengal arabu famirten qur'an hande kadi ko si firete ka pular e haala ma kan kono ma nde famiri taw ɗengal arabu joni noon nelaɗo ko arabujo ɓurana koye ɗengal arabu jippi e hoore arabu ɓe duuɓi nogay e tati ɓe janngude joni noon ango duuɓi jellu jannguɗa ko ɓuri hulɓinade ko a fotta ɗo e goɗɗo ennama teddugal ma miɗo uuji wona lewru ennama o timmini no teddugal mom mi timmini ara meɗen tarude yontere hannde joni noon nelaɗo duuɓi nogay tati no janngude Allah ko sakkitimo wiide honɗum ko nana sakkiti wiide nelaɗo qur rabbi zidni ilma oɗo janngi lewru o timmini o fuɗɗi e nder lewru tawi o timmini donc fala budda min al ijtihade fi talabi l ilme gurdam maɗa fof ka waɗa ɗaɓɓere gandal mari façon ji bo wono ɗo ni koye ɗaɓɓere gandal wonɗen jannoɓe ba janngoɓe ba fof ɓe ɗaɓɓa woni gandal donc mi watta ɗon ɗo mi feƴƴoɗo hadith rewtagol hadith eje ɗen yawgol jannga ɗe ko famali kon nodda landito wal hadithu الخامس حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه أي جبريل الحديث ويحدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل هو التبوذكي شيخ الإسلام في زمانه المتوفى 223 أبو عوانة وأبو الحسن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير موسى بن أبي عائشة
قد أتذكر يعني بطاقته ووفياته وقد غاب عني شيئا منه. Jadi dak bitana joni ko mboni mo inshallah artangi makko. Woni hadathana Sa'id bin Jubair. لا لم أقف على سنة وفاته على كان هو كوفي وأبو بكر الكوفي. نعم وأبو بكر الكوفي ليس له كلام كثير. موسى بن عائشة موسى بن أبي عائشة. وعلى كل حال قال حدثنا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير معروف تابعي معروف، هو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ومن مفسري كتاب الله سبحانه وتعالى. وقصة معروفة مع حجاج بن يوسف الثقفي، يعني قتله حجاج بن يوسف الثقفي. لو رجعنا إلى قصته مع حجاج بن يوسف الثقفي ستجدون عجبا بينه وبين حجاج. Ododen memari kisah dengan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ka ma innani inda makko ka haray goto be talbel ben han yiltirade gissa makko no hakkunde makko e Yusuf e Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ibraji jani no nder ton ko feƴƴi hakkunde mabbe kambe dido ko Hajjaj warnomo e bawo dum Hajjaj ni soyno wargol mo gol don se yilto en tawe en ton an ibn Abbas ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sahabiyul jalil habrul ummah دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين في قوله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى قال يدون سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك وتممن به قرآن عند لسانك دنجل مانغ لتعجل به فيها هوجو نقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحيه. Nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam si Jibril jippino ke jannugol ɓe qur'ana hakke ko ɓe faala faamude wata goɗɗum fuutoɓe ɓe hawjayn fi wata goɗɗum fuutoɓe nelaɗo ko Jibril woni karama ko maɓɓe aminu sama nelaɗo woni aminul ard wa afdalul khalq ala al itlaq laysa hunaka khilaf fi wondema ko nelaɗo ɓuri teddude ko Allah subhanahu wa ta'ala dendangal tagorne joni Jibril ni jandendera nelano hawji fi wata fuutoɓe si tawi nelaɗo ɓe huli wata goɗɗum fuutoɓe e wahayu Allah hare kono no angimi nde ko goɗɗo sino jangude to har mo rirɗi fi o faamu ko o jangata ko yandi Abu Hurairah radiyallahu anhu arda o landino nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o ya Rasulullah man as'adu bi shafa'atika yawmal qiyamah nelaɗo ko ɓurte mbaliroyede tefore made yawmal qiyamah nelaɗo makimi ɗo anduno ala attuɗola landade ɗum si wana an saabu ko rirɗa famugol komi wolata talbe ilm no duwande rereɗande gandal ɓuuri ko welaɗo rereɗanta ñama yara par ce que sa rereɗanali gandal heɓatangal ko mata waɗa rereɗi sa rereɗi a haratangal kono jangirɗa wo welirteɗangal no jangirɗa wo welirteɗangal haqqille ɗe kadi ko noon nanirta ko ɗon ɗe famirta kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala wi nelaɗo ta hawju waɗu doyi qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'aliju min at-tanzil shiddatan nelaɗo no gerdayno e o wahyu ko satti ɗe gandi e jangdu ka sar hadithe ɓe adnoɓe jande ɗon kana yati ka silsilatil jaras ka en jangi ɗum ɓawga ka hara cheikh adin ɓe jande en janni en ɗum ɗon ton kono silsilatul jaras sigono jogiɗo jolokoje mo acciri joloko on ɗum watta kolon kalan non bay kenen si wayu ari nelaɗo kan yatafassadu arakan tinenen tubbayno lakkere holli wondema hoya nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam yo Allah ɓeydanɓe polgal e teddugal wallahi alhamdulillahi Allah suɓi sugu nelaɗo neli e men nelaɗo tampu fino mofte ɗe daƴira sallallahu alayhi wa sallam ɓe wi umu idan kana yu'aliju min at-tanzil shiddatan wa kana mimma yuharriku
shafatayhi ɓe laatno ko immode konko ɓe memmirta toni maɓɓe ɗi memmina toni ɗi fiwata fuutoɓe si Jibril jangi ɓe janga, Jibril jangi ɓe janga. Jon noon no jeeya e jangganakoɓe nelaɗo ɓen hombo Abdullah ibn Abbas radiyallahu. Abdullah ibn Abbas ko min al abadila ay min sigari sahaba, fendo ara Madina ko min sigari sahaba. De andi gissa makko Umar ibn Khattab ka, de andi gissa Abdullah ibn Abbas Umar ibn Khattab. Abdullah ibn Abbas ari hakkile ɗe no seeɗi si ɓurana jippinoke mo famayno, o famayno kibaru sahaba famatan. Seydina Umar addolayno mo ka kibaru sahaba tummodirta non. E Abdullah ibn Umar harno ton ono ɓiɗɗo ko kan Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah Abdullah ibn Jabir, Abdullah ibn Amr ibn al-As, yani al-abadila al-arba. Kono ko ɗon e Seydina Umar ƴetteno addora ka majlisi kibari sahaba. Ha ñande ko sahaba ɓe kibaru sahaba len ko feewno addonta kumpay kun ka jonde men ɗo. O nacce mi holla yo ba suratu Nasr jippike. Kongon suratu Nasr idha jaa nasrullah, o landi ɓe foni firane ko ɗum mana oɗo ngol ɗo cortewol. Tawi muranno gaɗi seeɗa woni paykum ko ɗoni mana ngol cortewol ɗo. En fof ɗen andi gissa on ka ha to jinahimo jofoya, en fof ɗen andimo ka. On tuma Abdullah ibn Abbas firani ɓe mana aya on. Ko ɗum o firno, ko ɗum o firuno toujours ko goto ɓen tu woni townude uridu yani al akharuna ɗo yusharikun na melal na yani dunu mada ajali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yani golɗo cortewlo ewi nelaɗo, ewi fatunde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ewol, yani ko wiyete ewol bana min e bumen nan tappula ewol, ewol fatunde ko hollitugol fatunde ena kaari feƴƴini wo golɗo cortewo aru ewi en fatunde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Par ce que nelaɗo ko nelira kon timmi idha jaa nasrullah wal fatu wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi afwajan, hare konno fasabbih bihamdi rabbik. Hare konno heddani nelaɗo hande kadi nelaɗo noddi dina kan jaɓama aqida on laaɓi dewe ɗe waɗi natama kadi dina afwajan afwajan. Hare konno hendi kadi nelaɗo ko watta kaduna ɗo hande kadi ɓisso maɓɓe on lanni tawi ko ɗum woni mana corte wongol. On Seydina Umar ko ɗum woni addorandemo ka majlisiji men ɗo. Idan kana fatan kahulan, nelaɗo salma toranimo Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗanmo honɗum allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil, allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil. Woniri noon kadi ka Allah faminimo andinimo firo. Idan kanko Abdullah ibn Abbas o wi'i fa ana uharrikuhuma, jonno mo jannude sahabaɓe ɓen wonɓe takko makko ɓe matabi ankoɓe ɓe takko makko ɓen wono Saïd ibn Jubayr ko honno nelaɗo memminirayno toni mun ɗin si Jibril janninoɓe Qur'an o. ɗum ɗo holli honno ɗen hani rirɗude famugol ko nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam waɗata ko. Tawi hay toon no nelaɗo memminirayno toni mun ɗin tawi ɓe rerɗi famirgol noon haɗa kadi ko ɗum heddi. Idan ɓay o wi waɗi ɗum Saïd ibn Jubayr kanka ɗo inni ɓay kanko ƴetti e junngo Abdullah ibn Abbas mo jeeya e janggana ko ɓe Abdullah ibn Abbas ɓen kanka ɗo inni miɗo kanka ɗo wolani immoɓe makko ɓen wonɓe ley makko ɓen mi memminanay on toni ɗin no mi yi noon Abdullah ibn Abbas no memminira nelaɗo memminirayno noon kankadi o wi'i ɗum. On tuma ni aya on jippi inni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wata o hawju si Jibril no jannudemo yo waɗir doyi
longinora ko Jibril longinirimo kon doyi fiwata o faljumata ayaji go échappe holli wondema goɗɗo ko si karma ko makko jangi o janga andi buy attoto karma ko mum ma faljita karma ko mum goɗɗo faljita karma ko mum goɗɗo no jeeya e ko duwaɗe wadde dawraji ko duwa waɗede jangol adabu talibul ilm adabu talibul ma sheikhihi wa ma kitabihi adabu talibul ilm defte dongal no winda en ko honno goɗɗo duwa wurdude e cheikh mum goɗɗo faljita karma ko mum kono ko honno faljitirta ɓe ko noon jollanda mo faljuɗo ko faljite kono ko honno o faljitirte nana sen fami imam malik no marno jangana kujo imam malik ñande ko faljuno e masala ka majlis waɗi fatwa tawi fatwa no ɓoyli tawi nano jangana ko jon acci ha jama on fo yalti yeehi waɗi o ɓadi imam on doyi woni imam o masala mo makonoɗa min nani mi famini woni ko ni mi famini imam on dari tawi koko jangana kujo wi ko woni gonga ɓay artama janggo imam maaki mi wanno ɗo fatwa masala kaarijo kon tawi nano goto e jangana ko ɓe faljitanno tawi ko ni guere gurguru wanno toon waɗa o hennano he cheikh nanon few nanon so win ɗon cheikh nanon haray hande kadi woni hande fof andimo woni anda ɗo hande kadi lanni ka hande kadi ye ono mari gandal goy faljitino imam malik ari gandal ngal heeɓi ko few kono hay goɗɗo andaɗo ko kaari kono andi ɓay defte ɗen fillete kadi ko waɗi andoto kono ɗon on o jaɓano woni hatta yam fadda nnas ha yimɓe ɓe yahi ɓe iwi ɗon on tuma noon o ari o ɓadori karma ko en doyi o holliri doyi ɗum no heewi toye qissaji salafu feƴƴuɓe idan neɗɗo on mo faljita karan ko makko kono nano o faljitiri o wona e hoore yawre e façon ji no andirɗen kono fewdorɗen hannde alhaaliji gurdam men karma ko e jangganaka fuu sendodira comme woni karma koyen comme woni jangganaka goɗɗo fotte e karma ko way ahi ya ahi assalamu aleykum ahi ara karma ko makko mo jannimo defte ɗiɗi tati nayyi joyi ka hono no way ahi donc ko ɗum waɗi ɗo awwal chey talibe ilm koyo fuɗɗo janngo adabu talibel ilm defte no winda no waali ɗum buy fi honno yo barki wonu e gandal makko ko janggata ko par ce que mo janggi a yawi ke karma ko mum naare o heeɓi barki donc na ɗon andi na noon l'islam o wi na noon kon tawirɗe mawɓe men ɓen kadi mawɓe men ɓen ko andemi ko teddingol karama kojo donc ɗum allah subahana taala janni nelaɗo sa sallam ko honno wondirta e jibril allah subahana taala wimo inna alayna jam'ahu wa qur'ana ko minen fawi moɓugol nde e jannugol nde goɗɗo ko jangi o si allah faminali mo famata ka ko ɗum waɗi fiya faamu ko janggata ko ɗum watta ko ya toro allah ibnu taymia rahimahullah tabaraka wa taala rahmatan wasia e nder sira dhatiya makko on ɓe yewti hari si o juulino subaka o jantiki en nde alhanaguen fuɗi o juuli derɗe ɗiɗi o yahay ka sara sujjana allah ɗon o toro allahuma ya muallima adama wa ibrahima allimni wa fahima souleymana fahimni allah ko an jannuɗo adama ibrahima jannan kam faminɗo souleymana famina e hannde jakka gandal e faamu ko piiji ɗiɗi sertuɗi gonno ronɗo ɗo gandi dongal hara faamu fuu ala ɗon goɗo ɓa gandal to soko heɓa faamu buy no ɓuuri gandal buy ala sen faami donc on tigui toroto allah yo allah jannumo yo allah faminmo si wona ɗum gasata allah subahana inna alayna jam'ahu wa qur'ana ko allah jannatama ko allah famintama qala jam'uhu laka fi sadrik gandangal moɓangal ka ɓernde ma gandal naka toni wonata ma ka guite gandaka ka nder ɓernde wonata gandaga wona ka nder ko ɓernde nden serva taw ɗum tere ɗen alqalbu mada qa'id qalbu ɓernde nden ko kayne dirisata ala inna fil jasadi mudga ida salahat salal jasadu wa ida fasadat ala wa hiya alqalbu ala ko honɗum harfu tambi hara ko harfu allah findinti
watting en hakkil e nder ko nde yewde par ce que hadith Nu'man bun Bashir ka say Muslim le andi hadith yuɗɗo seeɗa ka hadith al halal wal haram al halal bayyin wal haram baynama umur mushtabihat ha ka sakkiɗor ton ala inna fil jasadi mudgha noyi ɓerden kuccu si moƴƴi si ko boni ko woni ɓerde Allah noon addi harfu tambi ko wattingol en hakkille ala heeyi wattu hakkille anndi gonɗo wayi no ay sa nuliɗo paykum maɗa andi paykum no hawji ka yehi kam modi kaari o jano mawde kaari addalan gayna tun o toga ne he dari ariɗo wara o daro enna ko ɗum nde mi wima so filitike ɗon ko wiɗama kon o yettinoyani so filitaki ɗum ko goɗɗum ngo yettinoyde ko ɗo asini ala ko artiri haqqille ɗen eko faala yewde yeeso ɗon ko ɓernde nden ko kayri ko ɗum waɗi ɓernde konnagu wonata toon haasidaku wonata toon moneji wonata ɗon marangol goɗɗo gantaneru e ɗum mo waɗuma a yettoyto ɗum si woni toon a waynodiri e gandal aya on kon ɗum wi en rabbana la tajal fi qulubina ghillan tawarga ɓerɗe amen konnagu ɓernde ko laaɓu ɗum posta julɓe ɓen fof ɗa yiɗi ɓe ɗa yiɗaniɓe kadi ɗa yiɗaniɓe a yiɗana a aña hay goto a añana hay goto ko tuma hettodirta e ɓernde ma nen nde yowoye Allah subhanahu wa ta'ala taw si a jangi gandal ngal naata ngal maro ton hande kadi nde falɗo tastahdiru a artira e gandal ngal jonnal ngal sa e falaɗa mana sen faami ko ɗum waɗi wonimo moɓugol ɗum kaka nder ɓernde makko wa takra'ahu on tuma no jangga si ala ka ɓernde on ndi wata artirde woni fa ida qara'nahu fattabi qur'ana si min jangi ɗum jokku qur'ana ko janga ko jokku ɗum holli on ɓurana ko ɗum holli ko jokketede ɓuranayi woni yeeso mayre ɗum tabi kalam kathir fi hadi l aya ɓurana ko jokketede la naftatu ala allahi wa rasulihi Allah subhanahu ya ayyuha alladhi la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi daiman ko wonu ɓawo qur'ana e ɓawo sunna kala ko ka findeji ka aqidaji ko qur'ana e sunna wi kon ko ɗum wiyata ka inɗe Allah ka sifaji makko ka fodoreji makko ka kambaji makko ka malaika ɓen ka nelaɓe ɓen ka defte ɗen ka yawmil akhir ka kodduriyeji qur'ana e sunna yo ɗum fof ko ya iwtir ɓaawo fa ida qara'nahu fattabi qur'ana holli wondema goɗɗo ko yo janngu taw a wata jokkude ko a jannga gandal noon no mari noneji goy no wawi heɓude gandal hara a fontali deftere joɗɗa yeeso karama koye kono ma heɗoɗa karama ko jon seeɓa gandal ngal nde yewten nde on ɗe yewde ɗo no woodi ko nanata ɗo mantoɗa ɗo faama ɗo gollitira ɗo kala ko jannguɗa tawi no selli ko gonga so a gollitiri ko a gandoye ɗum ɗon haray ko a gandoye ɗum ɗon Allah wi amman huwa qanitun ana alleyli sajidan wa qa'iman yahdharu al akhirata wa yarju rahmata rabbi o wi on yeeso ɗo qul hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab Allah addi gollitirgol ngol o addi taw on tuma noon waddi gandal ngal ay wondema mana gandal ko si ngal gollitira si tawi a goɗɗo jangi ha heeɓi doctorat heeɓi usadu kursi professeur agré kon tawi gollitira ko jangi ko wiyetake gando an si a heeɗike ɗo e mohadara goto masala dina tawi ko noon woni no laaɓi pos a gollitirimo ko a gando e on masala on goɗɗo hare ka gando ko woni tana on ko ya gollitir kono alda e bindi ɗo wakkili tun e dewal ɗum jokodira e bindi ko ɗa kereyi ɗo ko zikrullahi ko jantorte inde Allah kayɗa meminan toon mola sa landama gonɗa jantude toon ta ɗum ala e bindi few ma kereyi ɗo façon no juulirte hara ala e sunna ko juulete jemma waɗa e darɗe tel jangga adaduji tel waɗa ɗum ɗo tel maɗa kereyi ko hoorete konko hoorete ɗum ala e bindi hiɗa tinni e ɗum ɗon hare ko perdi ko amilatun nasiba tasla naran hamiya par ce que Allah yoɓata sina ko ari ka wahi kon ko wayu mo jippini on kon ɗon jokkata thumma ja'alnaka ala shari'ati min al amri fattabi'iha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun idan wata rew Allah anda jangu embere ko Allah taginanma ya jangu kon ko janguɗa kon gollitira fa idha qara'nahu fattabi' qur'an qala fastami' lahu wa ansit
ɗo kadi heɗito qur'anare nden jenduɗa wa idha quri al qur'anu fastami'u lahu miɗo mari wonde kon certitude yani yaqin mo jenditike qur'ana net si ɓuranno janggede a ƴetti ɓerde ma nin a jonnide e haqqil ma kin a jonnide qur'an o a nanayde hay sa firani nde manda sen faami qur'ana si janggama noon har kono nde janggirte no hina mala har na ƴettugol wayrita a e hurufeje ɗen kaza wiyete wiya za kanu har parce que ɗon mana o yaltata ko ma janggano no janggete fa ida qara'nahu fattabi qur'ana si ɗum woni a heɗitike nde kadi a taskike ko wona janggede kon a famayni ko wi ko nde gandi nde rasul sallam ñande goo no janggude surtout sajda ɓay ɓe hewti ka sujudere tawi mushrikinaɓe no heeɗi waneɗo sujji ɓe andali ɓe sujji hamsu daqaik inchallah ɓe mushrikina en sujji ɓe anda ɓe sujji ko honɗu ko qur'an on nangi ɓe mala sen faami ko hondi wattu hakke ko ɗum ko ɓuuri moƴƴude wano ka juulugol wano ka tummude kala ko qur'an a janguirta ko wawɗo janggude qur'an on janguide qur'an noon ko nde wawirte ko ya wawde nde wawama sa wawi jangude nde taw no laaɓi ko ni nat janguirte kono kadi tawi nde wawma a gollitiray nde ɗon haray barki wona e muɗum idan woni thumma inna alayna bayana hooti ko minen waɗɗi ɓangingol nde minen waɗɗi ɓangingol nde ɓuran ɓangingol ñawoje mayre on ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo no dagi ɗum ɗo ko shirku ɗum ɗo ko bid'a ɗum ɗo minen waɗɗi ɓangingol ɗum ka qur'ana e ka sunna nam onni thumma inna alayna an nakra hooti ko minen fawi janngugol ndegol e jandugol ndegol fa kana rasulullah sa sallam natini aɗon sa sallam ba'da dhalika ɓaw ɗum ɗo ida atahu jibrilu si arimo jibril istama o heɗoto jibril ha jibril gayna janngude jibril sumayre be janneno nelaɗo qur'ana ka ha hewti yonde tuma taw kaɓe feƴƴinta o janniɓe jibril jande nelaɗo idan duuɓi jelli jibril no jande nelaɗo qur'ana nde fof mayre hitande ɓe duuɓi no gay e ɗiɗi hitande sakkitoto nden laabi ɗiɗi ko ɗum waɗi yaray qur'an o alhamdulillah qur'ana ƴetti lawol labagol kamɓe ɗum torki allah tabbintigel e ɗum okka en ɓuttu e deƴere waɗa barki e karama koɓe ɓenna ɓe gurdan e cellal no ɓe jangira e janggoɓe fou si tawi wonɗa janggede kon fenɗo wallahi si gollitirama koko ɗen janggudi ɓa pelle qur'an o no janggede kamen ɗo fenɗo bi fadlillah subhanahu wa taala wallahi si ɗum gollitirama janggoɓe e jannoɓe fof gollitiri ko wonde janggude kon allah waɗa barki e leydi men ɗe sattende iway kala ka qur'an a jangga e hoore so be sattende iway ko fanude ko mande moƴƴere ko woni arde kon kaye woni arde yeeso na kadi qur'an ɗum joni mi nokki piji buy joni oɗo sunna kadi fokkiti inchallah o darota ko bi idnillah ma fadilati docteur inchallah siyatawasal aray o inni fa ida atahu jibril istama si jibril arimo heɗito fa idan talaka jibrilu si jibril hucciti qara'ahu annabi sallallahu alayhi wa sallam kama qara'u nelaɗo jangira no jibril noon janginode holli wondema nelaɗo rewtoto si jibril yeehi jibril ara janna nelaɗo o longinande nelaɗo so hucciti o yeehi nelaɗo kadi on tuma rewto qur'anare nde joni ɗo daare si nelaɗo rewtike qur'an umar bni khattab radiallahu anhu arda no jeyamo allah teddiniri l'islam umar ka umar no mari mawaqif ji mawɗi ka l'islam ila o silmude ha o feƴƴina kono tako ka o feƴƴinayno o wullirno alquran oni daari miɗo acciti deftere allah nden konngol allah ngol mi jokki piiji goo on ko ɗum o jokkuno kono dina kam ɓantora kono dina kam teddira o waɗi futuhat ji buy ka ko kanko waɗi dawawinji ni ko umar waɗi hande kala administration kala kayidiri gollede administration ko umar addi sintude ɗum pellete ɓe gollani dina ga kono tawi ɓe wulli ko tawata pellete ɓe jangga e qur'ana kadi kono ko tawi kanko ɓe yi wonde ɓe raɓɓinini e janggol qur'an joni konno ene
don hare turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydu moƴƴagol e men ɓeyda tabbitinande ɗe tumbodire men e okka en cellal e faamu no darranen e kaɗoɗen dina e tampitagol kaɗo dina janngugol ka e gollitirgol ka e yiltondigol ɗum hakkudeji meɗen haare ko ɗo wonɗen darade inchallah haray oɗo tun oɗo Musa ibnu Abi Aisha yahtaji ila tadqiq fi amrihi inchallah janngo haray ala kono miɗo faala oɗo par ce que koɗo tun heddi hay basɗum tatay indi fi chey hatta ha ɓe heɓa koni e nder mum ko haray komi tawrodirɗen hande janngo ko nadwa on woodi sifayani torki on jeeji on ɗi mudakkiraji fi Allah te yaw walliniren ɗini si Allah jaɓi docteur no ɗo docteur Mamadou Abdoulaye Ba hafidahullah wa raahi ɓe ɗo en daaray si tawi woni arɓe vacance men ɓe hooti ɓa enen hiɗen ga no continue en si Allah jaɓi en famodiri kono noon ndeɗen continue e dartay tan hulu noon hatta aro no gasa ko ɗo no gasa ko nokku goo kono si Allah jaɓi en continue ni en continue ni dawraji ɗi joni noon koko berko janggaɗo kon so yeeyi en rewtoyke en waɗi majmua hikkoɓe noko mawi en fotten ka juulirde ɗo ma fotten e juulirde ko buye monɗe no kafi juulirde yen fotten ɗo rewtode ni hasti en hunjike ɗi par ce que ɓeɗo felliten ɗo fof ɗe wawi hunjade ka seyno joni goɗɗende mi wata hunjade kono seyni joni hunjire ɗo wono mari $500 haɗa ko ɗum tawɗe nde hunjete ka nde hunjetake nde hunjete ka donc kono miijide noon joni $500 e baraji ɗin ka Allah yonima taw gandal hadiya yonima hunde wotere pat wata ɗaɓɓu ɓuural ɓuriden yo taw kalima be hiɗa wiide qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu man salla alayya salatan wahida sallallahu biha alay ashra si a juuli e nela nde wote Allah juula e ma laabi sappo ɗum noon tu yonali ko goɗɗo dumora e gandal hadith ɗum noon tu yoni ka donc haray min torki min jeeyi mbawi ɗum ɗo pellet ko mbuuɗi waɗa ɗum photocopia mi tamƴini windiɓe fof heeɓi donc haray waɗe majmu harta ƴette walno ni yo ɗe rewte ɗe hunje ɗe fire biro ko famaki e mum ko on nodday no cheikh docteur en ɗo min kadi miɗo ɗo cheikh sayd en ɗo hande haysko sawdi a nodday goɗɗo landa ɓawi whatsapp jiɗi no woodi haray ko ɗum torodirɗen jeejide ɗe en famodiri en jaɓɓi kayen jaɓani en jaɓi wallahu yashhad assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh wadde landa gotal docteur gotal pet awa o waɗu janggo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Suwana alaykum wa Allah subhanahu wa ta'ala yana berkaitan dengan itu yang kami onse sebuah dan yang kita mahu oleh program ini sehingga saya bisa mengatur senai dan program yang itu كلمة بوادره منكب ولا وهي لحمة بين المنكب والعنق يقولون نحن نكون مناسب andi jogondiri wono ga ko ma goto ɓeɗe ngala ko goto andi ɗo kono kali monsieur par ce que بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أجمعين. أما بعد فإن يومي كما كان يمكنكم بدون فلا تقول الله سبحانه وتعالى فيقول يكون مقبل إجل عليك هل تنو يوتي كنوالي فارغ ويقول في لندن فرقال تنو عليك في الجنال عليك إن شاء الله في نقوم بالقادة ونقوهاتي في الدورة ونرى جانب نوري كتب إبا وني ندوة يوتي ويوم كانوا قبلنا وانا تنجموا يوم ديري سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أري أتوقع كمان اليوم كان الشيخ أحمد ولي جلو سيفوري كانوا قبلنا له. أري توقع كل هل فيناكم التعريف بالسنة النبوية وبيان تاريخ تكوينها. إذا عندنا يكون السنة النبوية عندنا كذي تاريخها رسول النبي ديرانو كذبت آخر تيندو. Ada kita beru kita dan untuk berinsyaallah beri kita beri kemudian hujjiyah sunnah nabawiyyah wa rabtu ala munkiri hujjiyatiha areko panjing golwan de sunnah nala sallallahu alaihi wasallam ko hujjah dalil min alquran wa min dalil kono kali sunnah wa min dalil areko panjing ne no be rutta kali wa be beta no yedda sunnah nala sallallahu alaihi wasallam inna hujjina yang boleh tersunnah oleh Al-Quran Al-Yuni ada kuno kali memu atau di subhadi no kuno kali bangi ide kullu kali subhadi mana moni ada kuat itu no Syekh Ibrahim so de jamaa Abu Idris pero ko ene mondo no gani le tutano ada leo kan ko de jamu de kuliatul hadis di bawah ini dirasat kuliah masdar hadis ada ko kan ko yo de dan de ko insyaallah ada no ko wa de ko jamu ka alam sarah no alam sarah salminina ada ko undo ni ko jokke tan bismillah ada ko wono ita mudir nadwa ada ko to ro ka ko ne ko Muhammad ba ada ko kan ko ni ko organizuita jonde den fino yara no hatima insyaallah taala ada kesilan den wodi ko kala winda nan ngal barangal ha jango on ma siaro ya mo di nan di do ka ko ne ko to famul هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.